ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kata mereka habia due process. Kemarin ngiron ka AICC. Mo. Nanti ngiron sa Pradesh Congress Committee. Ya on tila Congress da kamparwan kanu ka instruction in written. Na kalian ka AICC, matang nginom patla ban exercise ke nyeri ban identify yaki kali. Ya apa ya ka instruction AICC. Ngayon mo mana kat kung kajeng smutu dengan baka India ka entros bala kumnu kin discuss at state election committee. Suppose mentang idon ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Kedon ka TMC state unit. Lalu saya haban ya syamlang barki. Ke kataru ka issue ke bagina haban discuss. Nomor ka fast ka tanya syong MPCC. Then lada kada ini ban syamlang bat ka TMC state unit dan haban syong. Tabangan mo donong at my level kumbu working president nomor banga haban snap ya ka views jong ka MPCC. In politics kamdon ka bamlalong. Akiwi-kiwi laban amlong, ang politics laban long kada gunudo. Depend ha situation. Depend situation. Nilai baik nanta, the beautiful. Nilai pensai ya kai. Ni pensai ya ki achievement dunia ni. Kameli boleh ya kapor bangilong liang ngerti. Ngerti lang rengkat hakalan bil. Ngerti rengkat hakajinya dia berka forest hapo market regulation. Nomor ADN upay ba unkli yang ikinong mikman kaingla le. Jadi suju nga ikaniru nin haplis kinong haga hagi pay ba. Hindi place yan yun i-place like kay ka bang contribute lembaga council during our term mo haga isi. Tang badam pe haga boot school. Bading kongu BJP baru Kongres balai. Teka mo ngayakon hi baru BJP. Mesin pra kam dadon da. Lidar jong ki parti ke haban tori. Tambah ka depend ro quality jong ki dungela. Hi politics is a combination jong bun factor. Party factor, candidate factor, nganu mak berdiskus orang ni other factor. Tiladangin combine lang 4-5 factor. Very difficult. Yes, no doubt. Mo, ibu menta ngayi ba mo, kam sultanat bahai upra. Tambah dengan gini mo, but party is one from the many factor. Ban job election. Tena tahu kasyong haka wisdom, jong ki party, kasyong haka wisdom, jong ki candidate, haka baydai kumno ban job bat ban. Namar nga iya habakut from party point of view can contribute kandidat, from personal point of view can contribute kandidat. Nata kimpay kibriu hasentral galong kumno. Namar hadu menta we are as we are of now. Day namar kijino senyang jong Congress party. Ngata ya kimem juga ngai kata. Ginom yo district council kan Congress. Ginom yo state kan Congress. Ginom yo Nehu kan Congress. Ginom yo NEC kan Congress. Ginom yo kini ki protection jungi. Haka 73 amendment udah jikan di wong no. Ha kini ki notice udah ada nupa ki system jungi. Nah, ngimrung haka panciar. Then no doubt nyahaban pa ilang bat sa sentral. Namar small example ngan ong ngapi. Ngida kran kop katno ru bansnaan ha district council. Ladana parliament ikaliap no iya ka siksidel ngila ko setang gawai ganti ke bangi hapan net instrument of accession annex of the agreement kajing kali kalong kata ka kot bangi hapan excite kadang syong ni adukan no hanga ka syong nya tangba hakabakut ka syong ha parliament jina telaw ngidon kamban phailang setay Thailand, ngambong, yang jina parti itu, ngila ban ong, yes tambah kinom na ban kiar, bandon jingga day parolok, barki national party.
na malalapim don jing ada parlok tapi ong tang manga tang sisni tang sitayo Jammu Kashmir Article 70 tang hapokan nusni scrap ya ka de haka bapun kum ginong mi kamat ngasngo ba ingin hab banlong very level bah kabukut ladang di regional dan nasional ru nya bandon strong relation bati katu kami parti dari India jungi ke bah dari ke federal structure kababun na endo sagi state ini subject ngai kumbalong menta suki kamlong shu federal structure la shu centralized na central dan atau ong bayfi hajing ijonga don kam hi baki ngamong ladoro regional dan nasional du don kam banong strong ban penne ira jinglong lai lui jong ki jela bakar mari gumbalok menta aga bokut misa be haga kan bam bonang te menta ki prepare saga one nation one election kabamut bahaga bokut jin hampai be tam yo tapi pemulung one national election dengan dipai wo state leader menagari karena taka dipai ke state leader no hagi wi state dipai ke state leader ni dakan sistem jungki haga bakut ngapai ya ke jinglong kerpan ya ke jinglong lagi jungki jela haga tu ni bentang ni lamis